Ana apa mata nyariin online pinom. Nyari mana apa imban nemo. Poli tahu saya mau entan. Bedu singa teraki kari ngantos sampean. Pak bener be na cet. Cek aku nabri kabar sepos ngapose. Be na polana. Soro mulai bulun capi sampai saatnya tadi tuntung beli na. Saja nentar kaban. Bong kikuru asapun tahun ing kacarana nom. Samangkin kam lihat sapi kep sampean bodoh. Pokok tolus semilia. Berem cara nentar kau tukun len jeria. Mun kau lo tahun ngongku kacarana nom. Riberi na kau lele melian waki kak Jamal. Wah, palang bona yes mayas pera. Canang ko bona me tao. Ki muncul kau lo sampean langsung kakak Jamal nom. Muntru nemua. Berem bu. Entar aja kak Jomat. Ayo cana bu. Nah, mau nem lagi ya benar sa video na. Juta pengkok todo sui. Buat nak lalu tibi engkau berem kak Jamal terakhir. Kau ada akal sih. Marahlah sih. Mal. Ake makam mampen no. Oke madui na ya. Orang ku mekil lagi maa. Maaf bang, kalau tak on ya. Men sakit. Enjak. Ketika kapal. Iya sakit mal. Kalau orang kok buku mararia. Mak balu keluaran men mun sakit. Kamu agak nikah? Nyara mah dia. Ero soro nak kana juru ah. Ada bodi dah. Pada netep kota pacaran. Berarti ampian pada hui bengkulu no. Mudah apa ten? Normal. Yang kok benci bat lian di perasa kau ni bagi buat nah. Bapa mak beri beras kangkok. Cuma kau tak morok. Iya mun kaya lambak pendanan. Kau cak ngajar ngaji. Ya njok bene pola najeri ya mal. Keng latur abri satu karekan tak neng lemele. Saya penting abu andik niat ikhlas kasapa abu ipak mengkacatat aman. Ya tahu mun ngajar ya. Itu ini kala amun kok ya. Pola najak naring tuan nolak rasik kira coba. Alangkong ya ten. Mal. Kenapa nom? Ya tak ada apa. Benar. Tak ada makan. Boh kan, cak udah nelpon nih kak nom. Macam ketemuan sama Ken berempat tangki. Iya kasak tina entar gelo. Tina kok mulia bendawi. Kenapa kinom? Kau leneser kampian tak ada kanda lekak nih kak. Tak apa je mal. Buat nak kira nak kul berempat mal dia tengah. Tak etem mojok ten. Paling sekejap nang kok nginep. Kadang sampai seminggu bisa. Ya tina main lain lari boleh denak. Kaja malwe. Marah mulai fei.
sih namal. Engko mulia gelu he. Iya lah ten. Kalang kong pabrik na yo. Iya mal. Pada-pada. Teng main teng aja. Oh, terus Chan. Dur. Apa, Pak? Engko keluar gelu sekejap. Duma awan apa? Jek nyatanyaan ra, urusan orang tua ya. Boyon jo Pak. Mun bodo parlo marah nyorongko. Njak dina tak usah. Mak buruan nara, jek biasa na paling to maso nero soro. Lako nerben aja ra pamare. Jek lupa dek imbi nang alih rembenan. Udah apa Pak Tayo? Mak libur aja lah akhir-akhir ya. Sambil angku na fokus. Mbok na tak aja pongku ci. Sela soro tuli abo loko, ki adikku degen tanang. Iya kok tak nyaman wi. Colok pada nasi cilit aca-aca. Singan be nala cungu caki. Sile kudoi gila. Boh, saya butuh ben sapa. Mak engkok molo sih kewe sapian papon mbok na. Sela luang beras. Nyaman mbok na pun dengir sengiran pira. Boh, mangok ngobek nawi. Tak ridho yo. Marahnya perkabung ko kontiana mun ko bersakan dong ibu ko. Yo njok ci. Rido ongko kok. Nek salah nangko gila tak ngocak aja mal. Demak asur. Antara kategel kalau anar ya wi. Laku nang gelek tanah pompong lembuk. Dina langkuk terus ayo. Jet? Kok Jet? Sampean Nom? Napa yang gimana aku? Betri na posak ya. Niki posak Nom, tapi nikah paket itu doa. Di mah biasa na buat nabi ke. Paket Nom, ini piket. Pulsa na karo sih ke biningku YouTube. Cek saya ngamar sepeda motor raro karo bensin na kali sakone. Oh iya ngerteng kok. Kasak lagi lah cupa por. Borong pa biasa na. Kurang jera ya. Cukup nih kan Nom. Iya tulian melihat lah cu. Engkau kabur nih kau pelam kata kian si bilen nawa. Takar tak itu tedung ko si bilen na. Kitinggal tuh nelpon lagi Kak Jamal Nom. Masih kada. Deki pesin na terakion ko lo. Iya tulian gua. Dur. Demak abek na. Ada tanah lencelan nyari angin. Mak bodo orang lencelenan kita kemara banyak ngocong-ngocan marah jadi.
Sambil arah bedor, buat nak si cipu marah jeria. Si bakal kapak nawa. Modern saja. Kak Imam pengen nemu Pak Nom. Gila di saat salep. Mau cak antara kata kel. Malam butin aja cak tokot dur je. Doki kata larang cepon na bela. Mak pendel aku mulai paket malolo buat Cet. Silaburi banyak. Sing anggu sini bene yo. Boh, enten kak. Kau lu sama kini bilang ke nonton tingguna YouTube. Sebenari lakukan jo. Siapa Cet? Boh, pun kak, ini keurusan privasi. Tahu le muka identitas. Torres sih lu. Dekit lagi itu dari sana. Yalah. Lu dah cik. Pakai lah mulai gelak kabut nah. Ada si aneh. Si kemawe. Engkau satia jeng urusan laku gel malolo. Mansur cik. Iya mun kangkok banget aneh. Dari si acet ke zaman tak ento sampai ke gelap. Katon paling nasi musuh. Arah apa kek? Tak tahu ya cik. Corak nasati Mansur pada nasi taki beberapa pengaruh luar lah. Ambu ya bikin nasi ngurus jera malolo. Saya penting kata orang yang nyarpole. Tak kenal kias yang kok ngampet todos. Iya mari rak mangkarak di budina foto aja mah. Kas sabar namun tak narima urusan perkara modern jadi urusi TV bae. Engko urusan apa sampai dah hello. Yolah kok ngantuk sabuk apa cik. Sepeh mengganti TV-on. Kan mangkana marah tolongin nyari cara borem masih leban kok. Kali luang beras antur lena apa ya? Abel dia boleh kaja mau todos. Engkau tahu kacaran cik. Borem we. Online. Lawan len boleh. Kaja mal boleh. Kita kok todos kok. Enjok ada boneka Jomal. Oh, betul na Pak Satya akan capocet lebur ningku HP. Kan suruhan angku yun na lain. Ang unutin benti ako sih. Temboy deh. Mal, Mbak Nador. Marah tuh juga nak. Dari di mau Nador. iya tak ada dena ala karmal. Budak parlona ka buat nangkok ko. Sih. Perlu apa ya? Mun HP joletin marah jeda, berempar ke nih man. Ya macam tuh. Beda 5 juta. Beda 10 juta. 15 juta. Bahkan lekoran juta beda. Ampu acual tekel jeda mal. Bodo deki tekel sesalok kayak obat tekuan. Lah, mun ko tak mele jo ka HP. Iya injak tuh.
Beda kayak harga sisa jutaan. Menjadi cukup lah untuk kebutuhan na nah. Terus apa bitana ben saya larang saya sebut bana gelak ruah? Iya banyak Dor. Tapi mau jelas saki, buat nak tak kira ngerti aja. Ya njak Ramal. Siapa tahu kok mikir meleki ya. Kan deki lain ben saya lain lah cuma pas engkau nepu habis lekoran juta. Syah. Kalak parlo na bay, Dor. Melialah teknologi ria pas saja cerben kebutuhan nah. Cek nuruti nafsu apa na boleh gengsi. Melihat HP lekoran juta buat naik hibang ngalak pakan nambik. Tak padeng PC buang. Parlo na ku nelpon ben SMS. Selebihnya WA bon YouTube. Kan lah cengang. Tolos dia melihat HP buat nah. Boh, tolos mal. Mana PC kok gelo? Tak usah. Engkau andi kanca dagang HP atau seromana lah jujur bisa teraki. Nyaman menjadi Ramal. Berapa PC na buat? Paling sekitar 2 jutaan mal. Mak banyak Dor. Bener tak ngecok di Mansur tapi. Boh, sembarangan dia berkata-kata. Sia. Telepon kan nyana pas. Taraki kabung kok. Tina kok mulai lu. Bok nak cik. Bojo apa udah jadi? Betian na buat nataki berkacu Mansur. Suruhan angkuin apa yang orang kota. Pantalon sepit mana jadi. Iya cara jeri ya orang mau napek lah kerja. Ya cek alorok aja mal tak ndak alasan neser. Torok tibi nalai kis-kis perkara modern. Elo kelo, cik langsung ngak jeri ya. Tojuk kelo. Ya, coba tengko film Madura andre lebur cari tanah. Lah kerja ria ya, punya bisden jo. Ketemu sabelun. Ya kopi temu bodoh. Pas, tak lebih tak kurang. Iya pula tuh. Boh, Kak Jamal nelfon om. dia jangan kak lu cek. Tindak kota na limited. Tak cukup bener kok. Kurang ngajar bocah itu. Reject mulai gila orang nelpon. Lekin tak kapal lo juga bisa. Bang. Mbok nada nak ngecek ke kodam kan. Engki. Tepat ke? Iya marah. Tapi sabun. Engkau nelpon mata yang kak Jet. Anu kak, HP nih yang kuning ku YouTube. Oh, tuh timoning ku YouTube tak bisa ngangkat telepon si Parlo. Iya tepak rapak kali buru gelok mal. Jadi na man saya pegok oh. Tina tak usah kiri kapocet buat na. Jirang kok je nyoro. Beni aki kirtenom. Kau lo guna kesaki ya cak kau lo Parlo. Sedeng ningku film ni kakun hiburan. Napa nih saya maksud aja gak ada tengka ben tradisi.
Iya njek beni marajeria mal. Cek ku nyolak buat na. Mun masalah teteng kata kan ngajarin anak berubah marah buat najerian jo. Omor nika beni pakem sinanto aki orang yang diakal bagus nom. Sakabene tanto aki dari kebiasaan abek na cecel tengkas tak ngalak arep tibi. Contohnya sampian, paling ranyi negesa ki ate tengka kudu jaga. Beda perkara anyar sih tak pada bun kebiasaan yang kekalero menyimpang. Tapi kenyataannya apa samangken? Akhirnya buto. Bentak sadar si beri mulana nolak, tak celet tibi ke perkara si anyar. Kemapesin aja. Marah mulai PJ. Buh, si mesen naben we. Nasi na moto-moto dateng. Itu nang kamu lagi ya Bijat. Engki benom. Pak, benar lagi HP mas kok. Oleh tak laku hasilan ben pecet malolo. Cocok buat nala kerja. Bukti ongku goreng tua. Tahu boy cok orang tua na libur kuning ku film. Atur gitu lo dong. Kasambi na ko ni kelo. Malam lah, bila aku cangcang malolo. Tak usah kau beter mun soal lembi pak. Aman berdesa rabet lah. Sih, goyo buat na. Para buat kasapa para. Sale. Salih satu gembira wa. Ih, tidak benar tahu pak. Mak bisan, dak salih rabut embi na sengko wan buat na. Ikocak ngalak wanan tak mungkin. Juru atuh ko. Pese banyak. Iya tak jeriana pak. Mun tak geng karoma anak na benaria. Sela ndek para bot. Ki beli peseng kok 2 juta. Maksud tuh, buat na cuy lembek ka beli HP.